Ese wowe hagati ya Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben, Tiger B ndetse na Itahiwacu Bruce wamamaye nka Bruce Melody Munyakazi 001 ninde ufana ninde ukunda? Ese ubona ari inde hagati yabo urenze undi? Reka nze ngutembereze imbuga nkoranyambaga zabo nawe uraza kumbwira ubona koko akwiriye umwanya wa mbere. Duhereye kuri Bruce Melody, ubundi yafunguye urubuga rwa YouTube mu kwezi kwa gatatu ku itariki 19 mu 2015. Ubu kugeza ubu ngubu views ziwe zose uziteranyije amaze kurebwa n'abarenga miliyoni 144. YouTube yiwe iri mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo iri muri Amerika cyangwa mu kindi gihugu mu bihugu biriya byateye imbere cyane. Oya, YouTube yiwe iri monetize mu gihugu cy'u Rwanda. Naho rero tugiye kuri The Ben, Tiger B yafunguye YouTube yiwe mu kwezi kwa karindwi ku itariki 26 mu 2015. Ubu kugeza ubu ngubu views ziwe zose uziteranyije amaze kurebwa na miliyoni zirenga 70. Urumva ntaho zihuriye n'iza Bruce Melody. Ikindi kandi YouTube yiwe iri monetize muri United States, aho ni muri Amerika. Ntabwo YouTube yiwe iri mu Rwanda. Urumva ko rero kuba Bruce Melody YouTube yiwe imonetije mu gihugu cy'u Rwanda nabyo ari ishema kuri Bruce Melody ndetse natwe abanyarwanda muri rusange. Reka rero tuze turebe uko abantu babakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo. Duhereye ku rubuga rwa YouTube, Bruce Melody akurikirwa n'ibihumbi 985, akaba amaze gupostingaho video 194. Naho The Ben, Tiger B ku rubuga rwa YouTube akurikirwa n'ibihumbi 599, akaba amaze gupostingaho video 29. Urumva ko Bruce Melody niwe ufiteho video nyinshi cyane. Naho tugiye kuri TikTok, Bruce Melody akurikirwa n'ibihumbi 293, akaba agize like miliyoni 2,800. Ku rubuga rwa TikTok, Bruce Melody afollowinga abantu 98. Mu gihe The Ben we ku rubuga rwa TikTok afollowingwa n'ibihumbi 424, akaba afite like miliyoni 5,200,000. The Ben rero akaba afollowinga abantu 39 ku rubuga rwa TikTok. Urumva ko The Ben hano niwe ufollowingwa n'abantu benshi. Tugiye ku rubuga rwa Instagram, Bruce Melody afollowingwa na 1,200,000, agafollowinga abantu 612, ndetse akaba amaze gupostingaho ibintu 111. Reka tuze turebe The Ben wewe uko bihagaze kuri Instagram cyangwa se IG. The Ben ku rubuga rwa Instagram afollowingwa cyangwa se akurikirwa na 1M followers, na abantu miliyoni bamukurikira, agafollowinga abantu 405, ndetse akaba amaze gupostingaho ibintu 1374. Urumva ko ni byinshi ugereranyije na Bruce Melody. Ikindi kandi urumva hano Bruce Melody afite 1,200,000, naho The Ben ni 1,000,000 yuzuye. Urumva ko hano rwose Bruce Melody naho aramufite. Turebye ku rubuga rwa Facebook, Bruce Melody akurikirwa n'ibihumbi 405, agakurikira abantu 5, ndetse akaba amaze gupostingaho ibintu 652. Reka tuze turebe The Ben nawe uko byifashe. The Ben we ku rubuga rwa Facebook akurikirwa n'ibihumbi 687, ndetse nta n'umuntu n'umwe kuri runo rubuga The Ben akurikira. Rero ukurikije aho tumaze kuzenguruka mu mbuga zose tumaze gusura zabo, jya muri comment wandikemo uwo wumvise urenze uwundi. Izindi mbuga zabo rero tuzazizengurukamo ubutaha. Ukurikije rero izo tumaze kureba, jya muri comment tubwire urenze. Mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo iyo video yo ku zindi mbuga zabo nkiyishyiraho uzahita ubona notification nawe umenye ibigezweho.